Hello loite ho nadam jing hinam tuni hin delivery man part 3 chu an sei taw hite numainu le pasal pa dating ina chi hunin na hi le hilai mun chin dozin le suri jong dating a hung hunin amwa jong an ki su to taw ve numainu in dozin amwa chun pha chi sa hin gyal do in pasal pa ko ma he chi pa hin he na lai mai the hi kalim chu ga ve sa in ati in pasal pa in jong ave sa tai dozin numainu lim amwa chun an he na lain ama nu hin anu thi nia chu an thi hi atitan hichi thu za hona ko na chun ama ni ki ka ki zap man na thu ta khana ome ti chu hin honin a hin ging mo hon ta na hi hichi thil chu ama nin jong police ho he sa hon ta na hi le police ho in hichi hi mi him bol thu hi lo hen man lo ka thil so hin te tin an sai pi hon tai hichi zo chun police officer ho in senior nurse amin he ki tinu chu gin mo na khat an nei tawin alang khalanga numainu le pasalpa anu ni khana ana thi hun thil so ki dang chung chang achun anu le numainu ki ka ipi ki zop man na ham ti ho chu ama nin jong ana khol kin hun ta na hi ama ni in jong thilum dan ho hospital a khol lai ta hon achun in dan chung langa mi hem hla kha to ki su to hun tan hi chi pa chun kin ki tho pi the hon na hi a hin kai lung dei kha chu na su bulet ma san han angai ati in ama ni jong ana nom hun tai chuzawen numainu in pasal pa le ki ka ohna thilum dan ho chu hin seitan ki kilung si le jong le pha som kha zo le ki khanding hi lungna na om le zengi atitan pasal pa na hindon bunin ki khanding ni chu gyal gyal jing ding ham a hi lo le ki khan masong huna yum bom pe hun hi nom ta iman the hun lo hamati in chuzawa chun numainu chu anaki sta na hi ajing ni khon numainu le pasal pa dating ana chi kin hun ta na hi le hong kin honin thagaw khanin ka ki thopi the hun a hi ti chu hin gyal do hon tai hichipa chu amindo hi in a hin lai chon officer an hi in numainu apa loipa jong chu an hi ki ta na hi numainu a hin khu an bei wanga chun do kitipa hi hospital a pha so ta pi an je chun thil so ho an he na hi do in a thil hen ho zo si numainu le pasal pa ko ma sei dinga hi le ama lung dei chu so bulen han anga in ama pa lung dei che hi le mun chum gam chuma achanu chu vai hla ding ti hi do chanu chu gam chuma pen in Korea thu sei ding in a hungin pasal pa in zonga ki mupi in apa min chu phata na hi le chanu chu lung hangin anada thata na hi apa na hin laya na to bo kho sa chanu ding pha na pg lo je chun achanu apa chunga chun alung hangin hi chi thu chu apa na za chun analung no mo le jing tai phacham kha zawin pasal pa in do chanu chu ki mupi in apa to na chen na hun in luwe chun a hin puita na hi apha si le hichlai mona chun do aga chi ji in achanu pha na pi lo ji le anyaw laya anazo do ho cha gelin akisi le jeng ji in hi pha chi so ho sim to the hi lo pha na chun apa in jong achanu ko mangai dam ki thuma pha na ngai chan ho zo si jong chu pi ding atitan hi chun pha chi sa apa to an lai hun ho chu a hin gyal do sa tan hi chi thu ho chu pasal pa kam chenga ko na hung po do hi in achanu chu scientist hi je chun thlaga ho le thil ho thu se anata san pon a hi wangin thu ki sei ho a hin ngaya ko na chun apa thu sei momong a hi ti chu a hin hetan chu in achanu in jong apa na ngai damin ama nu jong chu anakap lhajing ta na hi alung de su bulhin hun pha na chun ama pa in jong pasal pa le numainu ko ma address kar ka pi hun ding hilai mo na chun ga chi hun la chun he chi case to ki to a thil zo si chu na hin he ding hun a hitai tin ana sei pi ta na hi doin hi chi thu sei zo chun anamang tan alang khalanga yung hu in dozin chu thading ati in hospital chun chema aga bulu tan chomkha zowin yung hu chu hospital a konin anajam do kitai hi chi zo chun nurse yun kitinu chu dozin ko ma aga chi in aum dan chu dozin apa a hin laya apa vesuya hi chi nurse nu chu anapan ji a amani ki ka hi ki gui zop na khat na da na hi alang khalanga numainu le pasal pa jong do in a sei na mun chu aga thlung hunin hilai mun chun mi thi khana na umin aum dan chu yung hu ki tipa na in chu ana hi da na hi hichi in sunga chun lim tampi jong ana kita in chu jong le yung hu ki tipa na in ko ma chun nurse yun ki tinu jong chu ana ume pasal pa mi thikhat ko ma chu nurse yun in amu chun police ho phone abolen police ho en pasal pa chu ana man taw ve alang khalanga hi chipe ta chun thugu khana ke hekit tan hi chi chu hi le numainu apa in agu a ki sim room agalu na chun achanu thilawa ko ma a ki zana ki jam chu agamu do ta na hi pasal pa lo ko machun ana khuwa in hilaya thu chu loi ho ko ma apinu he sa lo ding achun ana sei tai ajing ka in mi tha chu yung bu a hi ti a hin he do wachun pasal pa chu officer tin in hung hla do honin chu jong le gari niaw mi ta li na ki nei jong chu yung bu a hi ti chu a hin he do taw ve
hi chi zo chun mai nu chi phei na hi le ba nga lim kita amu achun apa koi ham ti chu ama ni zong a hin he hon tan no mai nu zong ani ki pa hle jeng ta na hi no mai nu to pasal pa no mai nu te na chi hon achun no mai nun apa amu in analung hal hle jeng tai no mai nun pasal pa ko ma lagaw ka hi ka pa ko ma sei do hin ati in chu zowen pasal pa no mai nu pa ko ma na chanu hi kumizan ham khat ka hin he na hi tan kanu to zong hoi selen a ki he e amani ni khana athi hon hi aki zom man na thil khat ding a hi ati tai no mai nu apa en pasal pa ko ma na thu sei chu ata asu mai thei a hi wangin nang hi ka chanu to na ki he na hi in nang ko ma thugu ho ka sei na ding a hin ka ta san anga in pha zong ka ngai cha e ti hi an sei tai hi chi zo chon ko ma achanu ko ma chun apa ga chi in min ko ma nang hin na hing na la e ti thu hi ka sei pi ding ham ati in aga ki ho lim pi tai pha cham kha zowen mai nu le pasal pa en zong yung hu ru ma ana thinu thlakau cha ki mu pi hon ta na hi le hi chinu chon a sei na a yung hu chu ka dong ma pa hi in ama ni that pon tu chan gai hin yung hu en koi ma cha zong a that nai boy ati tai achuti pha na chun mi that chu koi hi ding ham ti a he chu yung hu bo a hi tan hi che chun amu thum zong a ki ho limu ven na hi le a ki ho lim naw chunga chun cctv khana na tan mi hem lagaw ho cctv a ko na ki mu theilo wanga chun pasal pa min chu lagaw ho to ki ho we ti hi dr dojin hin an he je chun lunglu ta chun anaveta na hi hi chi zo chun dojin hospital a no pi ham theilo khana hin pulu no vin pasal pa min loi ho anu a hi ti a hin he na chun dojin zong a thim nuin azing ni khon pasal pa loi nu anu thi na kin anamang ovin dojin hin an tha a koi machan an he lo da na hi in za chalo tenga chun hi chi thi na kin zong chun aga zawe na hi chi kin a chun no mai nu in dojin chu phate na ve in dojin chu kap lawin a thim nui ta na hi le hi chi thu no mai nu na hin he na chun pasal pa ko ma dojin ko ma hilai mana hi pi na hung bol ham ti hi dong in tin an sai tai pasal pa na do chun dojin in ka special patient ho hi zia ka hunga hi ati in no mai nu wang chu ananum thei poi chuzuven pasal pa aloi nu anu tha chun a hin kim mu sa tan thilum dan ho cha aloi nu ko min a sei na hi le aloi nun wang anata san pun hi che chun pasal pa aloi nu bowin a het anu a ko na thung ki sei pasal pa na hin se chun aloi nu na hin ta san ta na hi pasal pa aloi nu anu lung dei chu hi le long trip khana chi ding ti he hi je chun amo jong long trip khana aga chi ovin long trip ma chi zo wa chun pasal pa loi nu anu thlagaw jong chu chamthlat te in anamang ta na hi pasal pa in hung ki le chun dojin ki tipa chun a inu wa ananga tan aum dan chu dojin hi apinu chun anako hi dan a hi in a hi wangin mai nu in dojin chu pasal pa te in khula hung hin te ati in gin mol len ta khat chu ananai tai yung hu ki tipa chu dojin ki tipa in koiman he lo na mon khana na hen da na hi in thilsi bole mi thana ki ngo chu dojin ki tipa hi an hi da na hi chuzoven pasal pa jong nar chiun ki tinu ko machun aga chi in mitang li gari niaw nei nu chu nang na hi ati in adi ipi ham ti chu a hen hetai chu in no menu in hichilim ho chu police ho he sa in ati bang chun pasal pa jong a het sa in alang khat langa dojin in yung hu chu an that in pasal pa min jong chu anaman ta na hi pasal pa he na chun dojin in tu chan gya hichithil so ho hi kin ka changa ka guna ka bol a hi atitan dojin in a sei na chun nanu le kyang ki tinu chu kin ka tha a hi in alang khal langa nangin amani hu do dana ni gyal ki ne ati in amho hu do na dinga ka koma na hung taw tho a hi in a hi wangen kin amho chu ka tha a hi in tu chan hin wang nanu that kai hi ni za jing na lai ati tai hiti chun pha chi sa hung ki mu in pasal pa nu in taxi na tol ji dan ho cho hung ki mu e anun taxi to la sum ho ho ji chu pasal pa aza sa je chun anu chu phaten anajan pui alang khal langa no mai nu chu police officer a hi in taxi driver ho to ki tho over mi phalo ho ma ji naw wa ko na chun pasal pa nu ta chun hung ki kop do hung ki hado hon a hi nikhan no mai nu chu party a zawding a hi je chun pasal pa nu in sam kan khan ana pi in hi chi party a chun a loi nar so ko na mi phalo khat ma do ding ti hi hi hichini zana chun no mai nu hiun ko ma chun aga chi in hilai mun chun dojin ki tipa jong chu ana ume no mai nu chu tha ding a ti hun je chun a thil don na chun lo ana hla pi hunin ana sungol hun tai hichipe ta chun doctor dojin ki tipa cha hung do in midanga bol na tabanga chun no mai nu tha ma sanga chun video recording a hin bol pan ta na hi chu in no mai nu jong hung ching do min hilai mun a ko na hung zam do chun pasal pa nu chu lampi pa ma ana je chun pasal pa nu in no mai nu chu na ki thopin chom khat zawen dojin jong hilai mun chu ahung thlung tai
ama ni nu cha kheu lai ta hona dozina ko na jam do dinga tia nu chun gari atol go na hi le gari ni au khana hongin pasal pa nu chu an tat hlutan pasal pa jong anu na ko ma a je chun anu chu daltan alang khalanga dozin in gari sunga nu mai nu amua a thia chun ambulance khana na ko tan pasal pa an jong anu taxi chu da tha in taxi chom khana anu nu chu an zui tai pasal pa anu gari sunga chu nu mai nu na lai a hi in nu mai nu chu thipei lawa thimil hi je chun gari tol pa in nu mai nu chu ai inu wa aga tha tai gari sunga phone chu nu mai nu a hi je chun a thagau to hi che phone chu an kimat a hi tai Dr. Dozin kitepa hin mi tamta ana tha hitan iza na tha hamwang aki hapui mi atha kon le video recording a bol zia ha asana to ho amu pha le ki pa zia hi in mi hu do le tha pha jong la hin ki pa le jing psychopath ki ti chu ama pa hi a hi numai nu le pasal pa anu atha ko na video a bol ho chu Dozin in pasal pa chu avet sa in chujong le hilaya mi atha na a lo supply a pang chu yung wu kitepa chu ana hi e Dozin in mi atha zo ting le nar siun chu anaki peji hi in mi atha na a yung hu kitipa jong anana sa nom lo pha na chu adong manu to yung hu chu an tha do dan a hitai Dozin in athugu zo si pasal pa ko ma sai do zo wachun tha ding ati in mei che hin hal ta na hi le nu mai nu in jong pasal pa chu hu do te te ding ati na hi le chipet ta chun power khat na hin nei in pasal pa chu an hu do tai pasal pan jong na location chu police ho na he sa je chun police ho pha cha na hungu vin pasal pa chu na hu do vin yung wu wang chu hin kho na bai tai Dozin in police ho chan chu gala pangin ave in chu in hyun in Dozin ko ma kai ka hin lai sin na chunga thil si hlungpon te atikit tai pasal pa lu mai nu in hung hlung hunin pasal pa anu thi chu nu mai nu in kai je hi ati in kot akikil danin akap ta na hi alang khalanga Dr. Dozin jang police station a agachi in mo na khat cha amu lo pha na wachun a hin thla do ki tawve aki holim no na chun Dozin in min kitipa hin case ho thugu ho koi ma sei pi lovin a he thai ati in hiun in jong achanga ki ho baka mungo ne ati in amani in jong pasal pa gari sunga camera khat koi ding ati hon ta na hi hichi a ko na chu pasal pa thil bol zo si Dozin hin anamu thai ding a hitai yung bu te ni dong ma cha le no mai nu hi Dozin in anatha ji ovachun Dozin chunga phula ding hi ananom hle jeng uvin anulung hang hle jing tawvin a hi yungbu te ni dong macha ko ma pasal pa in a phula na ding in naki thopi hun nang e ti hon chun ama ni thla jong chu anamang tai numainun pasal pa ko ma yunghu in video recording anabo khan hichi chu Dozin matna evidence a pangthe hi ati chun yunghu chen na in chun aga chi hunin aga la hun tai aga Thilha hun chu camera ko ya ko na amu chun police wan ima ding a hita ati in Dozin a kicha in kuima hello na mon khana chun aga kisial ta na hi alang khalanga video recording thu chu Dozin in epiti a he namati in pasal pa chu lungdong tan thil kharwang a sial hiding a hi ati in agari sung chu cheng na hi le camera neu ki koi chu a hin mudo tai camera mu chun pasal pa na ve in aninga ham hamin nanga dinga ka hung dingo a hi tai tin ana sei ta na hi Chizoven pasal pa jong hen ko ma chi in tu in wang proof ka nayo a hitan Dozin ka hol do dingo ka tha dinga hi ati chun heyin jong ki chapum puma chun Dozin na langa chun an chi tai Dozin te ni chu min a hin dal hona hi pha na chun ama ni jong azam hunin cham khat zawin Dozin in hen ko ma nang hilai muna ko na po do ko min ati chun heyin jong ana po do ta na hi Dozin in pasal pa chu ma dinga ti lai ta chun phone lui khat na mu in hechi phone lui Dozin in na choya ko na chun numainu keng tha chu a hin mutan ama jong alung dong le jeng ta na hi Dozin in piti na hin kin hamtian numainu ado chun numainu hi talavin a thla zo a hi in akipat na pana pasal pa na ki thopi jong chu a hin hetai Dozin in pasal pa ko ma lam sau ta hin zot ta jong le chun aban chal be thei ta pon na te ati in phone chu mai le in a gol hata na hi le numainu thla jong chu anamang ta na hi Hichipeta chun police ho hungu vin Dozin chu manu vin hi le akipa le jingin pasal pa ana zo da na chun akitai le jing ta na hi pasal pa ka chun mainu apa ni pidinga na ka hamtia do chun pasal pa in na chunu lagaw to phaso ta pi kana bom hun hi in na inova jong ka hung huni tu hin wanga lagaw chu amang tai hichun numainu apa in pasal pa chu agwa room kisim na numainu na room chun ahin puita na hi le pasal pa in jong numainu amu chun anikipa le jingin a hli na so ta na hi heyun in Dozin dinga gial kha hu do dinga ti je chun police ho ko min ki surrender tan Dozin chu hospital a doctor hi wanga chun heyun jela a na in ama le ama ki thatin police ho ana lungdong tawve
pha chom kha zawin dozin en a hospital a numainu keng koma a umin akizane ti thuwa hin he na chun thugu zo si hin sai do na loading in thading chu an ti tai hichipe ta chun numainu amit na hin ha in hello a hin ti in dozin en numainu tha gol lai ta chun pasal pa hungin ahung hu do in police hon wang dozin chu anaman do zo po ve dozin in zam do te te ding atia adong menu ki dal na anei wang chun azam na in gari a accident in pasal pa le police ho cho ki thok vin anaman taw ve chuzaven mainu le pasal pa jong cho bom kin huntan alang khat langa dozin zela a na chun phat masalaya ana tha ho tha chun ana sugan the ovin ama pa jong a hin kho ana bayin a phulo jong chu hi chan chun ana hling ta na hi numainu adam do a duty zaw ding atia chun superior pa in off ni khat na hin pi in hichini a chun pasal pa to dating a chi hunin mi hi ma hi pha na chun ama ni jong num sa ta in hin kho ana ma hun tai numainu le pasal pa jong somen kitipa kom achi hunin nangin thaga ho na mu thai a hi in kanu hoi lai ham ati chun hichipa chun nanu hi alung de ki mo so nai lo je chun mun khana umi ati in hichimun chu a hin sai pi hunin numainu le pasal pa jong aga chi hunin a hi le restaurant mun khat chu an hi tai hilai mun chu anua dinga favorite restaurant a hi in hiti chun amani nu cha jong aga ki motu hunin anu ina chapa mo chun kap pum pum chun hilai muna na hung te ding hi kinep na kana nei pe hi ti na chapa ko ma chun sai tai pasal pa na nu ko ma ngai dam ki thu min hi le anu in nang thi mo a hi poi ati in nu mai nu in pasal pa nu ko ma na chapa hi ko pi jing ding kada tha lo ding a hi ati in numainu na sai ben a chun hichinia chun ki kisutu hi le nang jong na hin kho bai lo ding a hi ati chun pasal pa nu in hichi chu nang thiam mo hi poi ka chapa nang ko ma a uma a ki pa phat le a pha hi tai ati anu lung dei che hi le a chapa na du pen khan hun pi ding ati a hi in hichi a hun pi zo chun anu lagaw jong chu anamang tai ajing ni khon api nu in ne ading a si ma chun atupa le adong manu ahung chu amu in ahung khang do in hi le amang chu an hi da na hi tai chujoven ko na hung ki hongen pasal pa la dong manu chu en na ding in a hung hun na hi la api nu in no meinu amu chun kamanga kamu nu chu na hi ati in anakoi ta na hi tunia thusim seu chu hi chan hin a ki chai ta ni sei sungwa sei hil sei wal sei hling la lo ma hi le na ki thim to ni ki ngai dam tu che hitin hitio tabang thusim na ngai nom owa hi le like subscribe share ana bol che hite aban ting le thusim ngai ta pumin anaki muto ki taw hitin hi thusim hi jingka na ngaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha zana na ngaya hi le mang pha